Henokun, oggi vegni dultsch a husli I va per un animal che ha 6 combes, 4 alas e 0 gis liber. A mera che il mel si sente tertoi sulla pijotta. Exact I va per quels animals cheu, I avieuls. Els bagaggians co architects salten sco ballerines ed emploinen las pagines cun buontat mel d'avieuls e che ti savevas forse bo, senza els dessi probabel ebo quoi mo il cheu. Aber co fan avieuls insumma mel? Per un flau quoi essen usa Turitg, pi exact et Otterbach ti Rafael, ed um don grad el sets. Herr Rafael! Hallo! Hallo! Aspetti un momento, io porterò in velo. Ok. Aber co fam in tec temma, du brauchst proprio quel. O magari se las in te knausches, que depende in te dall'aura. Normal in lavuri o senza vel. Beh, Aber per sicurtà per io non sei no, c'è la luz. Senza girski da nu. ok. Sono io leda. Lu è quel che il da casa de tes avieuls. Ja, countose nu che vai mezzo tos mels avieuls, quasi sia pevels. A minche pevel consiste in circa de 50.000 avieuls. Quei un je, like me da, 350 meli avieuls, quei je mega bia. Qui è bia, ma quasi 350.000 è prima la sta veramente in cui è jaul, cui abbia flores, che pevel cresce. Sento se diminuisce lupus poi. E vengono giù e inverno vengono intorno a 10-13 meli per pievel. Also io audele schon in tec els et ins frede proprio schon in tec il mel, aber ne moini. Und so wils, sgula ein, sgula aus, wenn es mir ravico da was tier, vengono a vos con pollen, a nectar, a pi fructification di cui prendono il nectar e las flores. Okay, also, specie, Pollen, Nektar, Fructificar, figen se spert urden. Comenzain col nectar. Uschè ses nomna al bun ed uccin liquid eint las flors. Quai han als avieuls so lischamient. Intant als tschütschen al nectar or de la flor, con lur lungas leuas, tacia vida lur chamines al pollen. Vuol dir als semins de las flors. E curci sgolen lur in avant, meinen els quisch semins sun una prossima flor. E quai es lur la fructificaziun. Els avius porten veses di cau wieder quelles combes melnes cau. A Jaco vesens U-boin. Quai è il pollen che portano in, che trovan suenter da pavla al quels venien suenter. Et che vesens se scho differentes pinches entrades, cos ani lu chique sauden choi casa, ni importa quas manjank si choi. Na, minche pievel a dienen semen, quai è in una unitat. C'è una famiglia. A quai una famiglia, a quella famiglia ha un cert friet. En dan tras quel senten si bain sani exact nieuwe kianda di. Also ich bin tec scotter nus. Prima meine, ja. Die wollen sie nicht ändern, dann sind wir rasch viven. So wollen wir es fare. Escoi sauda, amici e famiglia in a casa con in ombra. E per annunziare che nus vignin, dovroi nus fem scoscalin. E c'è girus coi fem? Al fem cui a te scelas. In casa hai plires alzadas, amici e famiglia ha in regina, femnes e maschels. Is maschels, a schinum nai gross, habiteschen giusot, a ranch marschuns. Els mo fructification is ovs de la regina, la moma dil pievel. A davos quella pagina de mel crescen las luvreres. Elles fan o la gronda part de la famiglia. Las luvreres letzes en las pihuslies. Elles miren di spins, pioi jober, repareschen las paginas, et sco pi important, elles rimnen e produceschen il de miglià per tots, il mel. Il mel se forma dil reminen en in magun special di l'aveul. I oi in a miscioida de nectar ed in a substanza magica chi s'aveuls han, a scinum nai enzims. Is aveuls can rimnau il nectar surdaten el en casa a cels aveuls. A cui il mel o ius atras in per maguns d'aveuls ed al andrecce consistenza, vegn el spidaus e la pagina. E per cas, durant che i aveuls van per nectar, fan i vitier e un'ina altra mega importante lavur. L'avieux Tonja sgola or de sia chasina sul pra, da flor a flor. Ed sulle flors de la boscia per mangiar buonischem nectar. Mince jada
che Tonia splaccia su una flor, taccia al pollen, di mena al sems de las flors vide sies chomas. Sulla sgola usa in avant, lascia però un pada quis pollen vid la nova flor. Uschè arriva al pollen da d'una flor suncella e te la fructificesce. Poc più tard cresce Perquai un bel mail o un buon pair or da questa flor. Ma da questa flor taccia derce un pa pollen vide sies chomas. E quel arriva in avanti sulla prossima flor. E derce cresce un bel mail. Be pacas flors san nempesas fructificar svessa. Les bleras ston Tonia e sies collegas surtor. Ad una derce, da una flor suncella. Se las nu fessen quai, dessa bler pi pacs fruits. E da bain schi lös il mond in gioci nuda a vonda avieuls. Lura ston persuna surtor questa lavur. Una lavur immensa e stantusa. E per lungas ne usce efficienta sco quella dels avieuls. Perquai stai no avair gran piser de nos avieuls. Senza avieuls, dessa bler pi paccas flors e fruits. E se tu pensas ossa, e non ha in almötna jent fruits e na bler pi jent yoghurt e charn. Las bestias vessen pi pac nutrimaint senza avieuls. Per exempel, al trafögl, ce las vaccias han uscien. Perquai, als avieuls nu produen be da mangiar per no in forma de mel e guarden ce spras an belles flors. Grazie als avieuls, lur lungs viadis e lur ciomines plein pollen, vai no una bruna buns fruits e otter da mangiar. Veses ils avieuls ein propi fetg huslis. Forsa gest per vede quai vegnan els durant la stat buaschi vels. Las luvreres viven mo tschun jamnes, ed is gross 8 jamnes. Sulet la regina sa vegni tocken tschun on sveglia. Ma durant quei temps o il pievel s'organisaus bain. Per exempel, is avieuls canen flau bien nectar, mussen a cels neu chianen flau quel. A quai fani si la pagina cun in sault tot special. A scioia o il pievel è un pi efficienz cun produzi mel. A quel se voi nusos raccoltar. Aber lu Angola si usat mal ziemlich dickel de miliarde delas. Usa Angola o delas in a terza del de Maiaki an. Il rest lai Rafael als avieuls sco de migliar per durant l'inviern. Cheu vesin sos in a pagina coi ploina cun mel a pronta per raccoltar. Piensi ogni un vitlonder. A si sperc co la pagina oi emplenida siarni ils avieuls las ruosnas cun cera, e per fin la cera produceschen el sets. Pagina per pagina vin controllada. Se quella mette da lavar, per cui quella mette su entrenem, per cui la mema si mema pauk su viarca. Cambia mel ois usa in quella pagina. Normale, questo circa 1 kg, mehr als 2 kilos. Adjei, was butter sau che schigref. Dus mette quella in cau, la mette così la seconda. A quella che prende l'uo, ramplazio, con altre, con quelle pagine cau che non vites, de quelle che vai trovare io in Vergau, a quelle del biasa ens trovare 3-4 ronds, ne? Hast du einige provato a prendere oina? Die hast du provato, mette lei no se quella zaungepartei, ne? Poi è proprio gref. Con embiamela quellen, ad ai sarada bain. Wow. Also will senten fech, sind sie nervös. Wie die fech. Aber das sind schon nicht nervosa. Il mel prendi in uso io che alla base 2 gadas ad on. Questo vuol dire che il mel delle flors, il mel de primavera, e il mel del fin circladura. E adesso piuttosto il mel che van si la feia delle piante, si il spenslo da tim stirmel. So è quella paginas ploi mel se voi nusos prender cun. Ja, lu mandiamo ok? Mo ils avieuls volen naturalmein buda neu lur mel. Se plötzlich nicht lavart. Ja, ja. So ist Okay, gut. schon Tschüss, tschüss. Hopp. So, questo sarà. Wow, okay, mega gref. Wow, tot coi mel. Oh, das leben nus und zusammen und flau ko avieuls. Fan hat man insumma mel. E coi, wenn das definitiv fatsch, e se ti vol saver co quai mel, ne vende quelle paginas, wenn si toi pijota,
C'è prossima ga. So, adesso minus in avanti. Oh. Rafael, vens. Oh. Okay. Ah. Ed in caso che ti servinzi in uel, buon prova da 3 oil, per che scioia smacca si giù deneltissi, ma poi fai semplicemente scacchio, zac, il vex nippenel. Rafael, spezzi mai.